روشا روژانه خلکین قامشلو جهیلا پیدا کرنا پیدویین سرکه این جیانه خرابه. سدم آویجی آلوزی آبوریا گو باجار و هریمین کردی به تواهی دویده در باز دبن. و او جیج انجام شر و دور پیچ کرنج همو آلیان و تفی تیسبازی هنج بازرگانان گو هشتن نرخین مادیان بها ببن. وقتی گوتشت بسیط عقابه فروتن ابای بتعدل وابه يعني. او قال لك تشتد هنا نقول روشة سكا قامشلو خراب به وجودتها بضاعتها نما وقع بري اباش مرتي بضاعت بوي خراب نا بضاعتها باش اقو بري مثلا طب حقك بضاعتك باش كري انا بوي حقيقه بضاعتك نباش ذكره هر وها انجام وی دور پیچ کرنه بهابونا پیدویین بازار چمکی گورید نافبرا روج آوا و پارزگهین سوریه قد کرینه. يعني وكان هاك يحتاج تجيب يدي بضاعتك كما تجيب يدي حواجي حكومتي وايه داعش دصت سيصد ورقه شي قطعي حتعمل فيديو الناس زبونك زبون يعني فقير الملات فقيره معروفه كردين مرحموا بشكل عام فقيره يعني فعلا تشتكى من منطقيه جانا امشي في هيك نبحكي قطعي بيجني ده خلکن خزاند و روشیده زحمتیه که پرمزن دبینن دگل بهابونا پیدویین مالی و بتایبت مهانین کارمندانین گوتنی بروجان تیراوان دکن. كوك من هذا الانسان كي فقير مسلم بر على بيت شغلم روجد هزار وقدر ناخذ حتى اتشم مالي اسبنج هزار دينم اتشم تنقاز يتي بازار كم تنقاز يتي بيجي من ب 3000 ب 6000 كيلو شكر بسو بنجاب وهدي صدو بنجي صدو بيسو بنجا يعني ملكي فقير وتشيلو بشغلي گلک جملتین باجار و جبر وی روشا دجوار کوچ کرن لهش خلک هنه گو تاوی وی روشی لبر خوددن تا چاره سری پیدا ببه. اکرم صالح اورینت نیوز قامشلو.